Чувашьенде телейлі ажалық шулдалыге иртнемай демография нация проектне пурныжа кердес енепе ытларақ темлеща. Шак күнсенче самахран шемірлере савынышлалару тұрура манын шемье центре ужылча. Унын әжихелепе шивықрақ палашаган сенгешінче перін пұлдарулы хушкыне деп ульча. Рашири шагын еші центрзіне нумай булмасты шмабышлана. Чуваш республики куэне бем малды зенчен пәрі. Перін регионда пәрреміш центра пәлдір Шубашкар холынче худаяна. Куй икеміш малашне жақнашкал тада тебір иге учреждение ужасшын. Візен тептерлеве ажалы шемесіне пәр жерде пұр енлін пулышу барасы. Уява келіне хынасын центр әжігеліпе палашрыш, ундай келіне шемесінбе галашрыш. Центра евір ларудырва жақланны. Выходлых еврлых 70 шемлезем полужу итма келме пулдарашы. Эже пірліхлі чуреже мелебе ергелене. Колл-центрда шынгралаган зене социалы полужу, ажазам вали ергелене кружок сымберге хабарлашы кашны ыйдыва ужымлы татсабама дражашы. Центрда келегенезе пірліхлі информация порталебе узугурза пулдарашы. Шаванбеге кунда ажазене пулдарулықта терлейнерин адаландарма майбур. Кундах специалисты психология лежінжен полужу күреші. Юридиция ыйдывы зембе жиғыны саманцыне дед татсабама полужашы. Пірзімақ бағалазан шемье центрі сеню канашпата да шемьезіне терлі енлі полужуба тивишчереген центр пулзадырать. Аша амышыня жезембе тларах пулма яланах богот шитмест. Манын шемье центрінже вара шагын вали тивишлі майзем ергелене. Кунда мастер-классым терлі занятир тереща. Екатерина Григорьевын теслехрен твада ача. Центравал икемеш клазагайган Карина Херебегельне. Візен пәрле евішран туна шынгырава чываш ерешізембе сырлаза елемлетріш. Кунда кірсе сенех пүйде ұшын кітсе елеші. Любой үйдуба айтсасын, бізім пүйдім пех вешен ландар запарашы. Пүйде ұшын калажашы. Кунда жазине де пүйде кележет жүреме. Ку центра туны мана тақшанақ тумалла бек түйінат. Мүжінде зесен, кунда амы жезем, ажезембе ұтларақ вұғытыртерме бұлдарашы. Центрда терлі студия ергелене, психолог бөліміде бұр. Візенче тіл бұлызем, тренинг сімбе пұлдарулы хежезем ердеші. Манын шемье центрінже шагынбек ядарлы пөлім бұр. Кунда ажазем школу менде школ хышын келзе хызен пожывығыт нертерме бұлдарайшы. Кунда візімбе специалисты мастер-классым занятизем бергелейші. Халиге кунда шерімбелік ажа жүрет. Кунды вумбар специалист шемьезіне поргенлін пулышубама пулдарастелевбе хушма пөлюіліне. Візім центр шемірлезем жын чиюратны да камылагайган вырынзенжен пәрі бұласа жанайшы. Манын шемье центрін тәптілеве бол, шемьере ларудырыва тулын татса баричен, шак шемьебе кашны удымрақ парле пуласы, пулыжасы. Кожалы бертва чыралы шемьене тәрлі сталы пулышу пама палыртырмар. Шак проекта пулейнде перінхалі шудыда ұжы хотлы пілімсем, шенесі дел пугансем, техника, онзыр бұшынтада территорире ажа-бұжа площадки де хотлы ергеленде. Центр замкирлі. Мәжіндезем паяхигун шемьезіне тәрлі енлі пулужу зембур. Шак пулужу земберген нумайжы пілмеш, тада візене мүлі ұзы күрмалы жинжен де пілмеші. Шағымбата шағымбек центра кезе пір вырында тәрлі енлі информация пулужу илне бұл пите лайық. Уявра шеребаларны специалистіне дада терлі конкурсыра мала дұхны шемезіне талху жезембязын малық парнезен барза хавхаландар жеш. Хыназем манын шемье центрі шемірледері хинжи ажалы шемезіне падештерзе дыраган вырын буласыне балыр треш. Чевашенкаларым вали Оксана Верликова, Святослав Петров.